थांदों Indiani Presiden Srimati Draupadi Murmu receive kene Agartala ni airport namai. First time Indian President Dini Painai Srimati Draupadi Murmu ini Jomto airport ono receive thangdu Jini Bruni Hozaigri Jini Bruni snimu au bai ke bonom saye sumu bai kham bai ke chaye jongbo no la songai Super. Flight right on. Airport supaya. Sa practice khilai to nang nai to ni Cek. Oh, jangan banyak. Enggak. Dia banyak enggak ibarat ini.
Oke.